Halor kajing ujor jong kipat ba halor kajing teri torti jong ka company shna surok na kenro nong kenja nong klau bat berki ke FKJGP berki area kala lit banjurib bat lalap ba ka company kala teri torti syaba palat. Na kaliang kaseng kala penrem jur ya kajing teri torti ya kate kesurok na duk karukom siang mau haduk ki kenro bat ki muri. Don ru ki jaka ba 4 lap dep teri hendai kilap tetua bat jotno. Kaseng Shen kan lej ban ujor hakmat u executive engineer PWD Road Nangston ba udai ban tuklar mardor ya kate kesurok kenang ba kesurok kan ne Islam. Lada trei torti kumtu kan wan ra jing ya kayat kayeng jong kipat ba nong shnong jong ka dong kathan ong usamla H Kharhari President FKJGP Berki Area Unit. Ong siêu ban aingu yau blai nong bu nong thau do ai hangi kani kamar yang ba ipu iping bat nasiu pan ai kublai ye piwe ki khot jong ka FKJGP Berki area ngamla kem lajer kerteng yakba pilat yakaba pilat pelat por namta banwan pej perwan jungo yang ada kajing tei yang kena kesurok pat kum kaseng hi lingba kajing yo kajing ujor jong kinong snong jong kadong kathany kabahap hapo jong kasnong area Berki hi borok kawai kaliyo kajing ujor habedei bat kajing sinai kena kesurok PMGSY 3 kabawan lingba nong klau Berki dulun te kum kaseng hi kat kum kajing yo kajing ujor naki pajba nong snong halor kajing siang habedei bat kine ki salin jong kasurok kalong sisa kabarit kat kum kajing estimate habedei matei ya kena surok ban siang ya kena surok kumta nakaliang jong kaseng kawan ban jurip hi la jong hikmat bat kali hi hajing od jing nam jong upaj ba nong snong kaseng hi kala wan ban jurip menta kasngi habedei bat kena jing siang jong kini ki mau selen makalong isya kadang rit bat kaju kopor nakaliang jong kaseng FKJGP Berki area pakerpat yu kontraktor bun penhe biang habedei bat kate jing siang mau ane salin ya kane kasurok dalam biang